Kardom kadogoge jurpo jurpi doa na phanta pini laso video nang kiwan pi lake non YouTube channel aki mi ka khuli tuma phan mate YouTube channel monetize telang la tuman si bonai pilo lapen laso lam ma juk YouTuber na than bang we pin lang la si nangli tum jong si YouTube channel monetizing tung duk polote laso a video ki cheng pen ki jut nang lang anon angke nangli tum buji po angke 100% nangli tum channel ta nili channel laso monetize po la si non content edam thana to ante ne mobile screen nong nampak lang pon po कोई भी सी वीडियो का बनाए मीमा हिनोमा निर्दाक नथान पन पो नामपकलांग पन पो laheno YouTube term and condition laso rule follow wek nang po laso teng si YouTube video banai long choji laso rule follow le pulote channel monetize on edit po lasinang than pon po copy video banai si allow ma monetize aphan non kicheng pen ni nang than pon po ladu puaber kitok an ke allowed lo monetize aphan masida example pilo example of what is allowed to monetize lasi ecc nili porhi po anke karbi pen translate po copy sida ke puma number 1 ke a funny or thoughtful revision of content you did not originally create labang pulo isi ingnek mi lapen matha mi lang thuwai fit a content nang limit thang le selam ve kalita chok posidak than lo laso than along bangke nang litum face campaign bonai ponang po video angke thang problem ta wilo monetize vek lo lapen ke number 2 bangke clip of others people content as a part of a critical review labangke number 2 bangke bang anut kaprek video clip content sitame video long face cam chipaklang la upload a chok posithan lo lasi kadogo video long tame face cam chipaklang la bang sikinang sot lo anote 100% monetize vek lo lapen 3 bangke a scene from a movie where you have rewritten the dialogue and changed the voice over labangke isi film ang deng lang mise na son nang limithang dialogue talk pen film ase la pen video banai da chok posidak than lo dubbing lo labangke mane film long ase bangke avedian nang po mithang karbi pen si son voice over banai nang po dubbing pen banai nang po anote losonta monetization posidak than lo number 4 bangke replay of a sport tournament where you explain what a competitor did to succeed or fail posithan no dak number 4 bangke isi sport tournament along video apot paklang thu pamera chipate mate chidana bang phu abang phi atum koson ben si haiji remji pulam than pame sen ra than ta chok lasona video bonai mi posidak than lo lapen number 5 bangke reaction video where you comment on the original video labangke pilo 5 number bangke nangli comments bidun tang original video long stame reaction video mate nangli mithang chipaklang ra video banai ra chok posithan lo athe nangli face campaign ako bang video pot son lo avilu pidunang po thanang po commentary pinang po anote laso video ta lason ta banai mi posidak than lo lahai heno YouTube video selam me upload anno lahai video selam lote 100% monetize vek lo nili channel ta lahai ka follow pen si nita monetize lo nasinang tun ta la so aron bang follow vek nang ji la follow le pate monetize ni la pen na don po na thubang dolang la puna tu si important lo la puna thubang ke nang ni tum chini le dat hai ma no by chance upload det hai la si a video bang ke upload le upload no pelo nang tum upload det po sitame mo monetization edit po nang tum upload pen views tame long opo viral opo views tame ko an 1 million to ko anili opo subscriber tame chok idet hai ji ma watch hours tame chok idet hai ji sitame
mo monetize apply dun lo pelute hosot bangsi channel nang phanang reject pot po monetize accept pun edit po hosot bangsi nang tung po ane chipaduk adike hosot nang tung nang ning oilak po lasi las pun atu bang important pic nilisi potang lo nilino nang chepaklang pon po nili kami aprang ke chini nia join ni si ko anane video selam lo selam pen views tamilong pic 149k के लिए सोना दो नीलोंग views के लिए watch hours तमे 4000 talk tet hours आर्टा long video ता दो लपेन 1000 तमे चौगत ता दो लोस तमे अपेन प्राइस तमे 42000 तो 33000 तो लाहा सोन video ता नीलोंग प्रांग views प्रांग ओ समी हो सो चिनी ने दा join मसी upload tapre lo thang video pipin thang commentary pipin face cam chepaklang clipping si upload pro mat monetize hot bang apply don no chok chedelo lasin la so bang ke nang nitum claim klude nang po nili non pen snai khan no layong si claim play pulote thang problem ta velo lasin non kiching penal ridon pa me non nili ako repeat to po lapu down na thu bang than pachini pon thu po example what is not allowed to monetize lapu bang ke monetize fan video banai stami allowed away possible nasi number 1 bang ke short video you compile from other social media website dawang pulo number 1 bang short video nang kaprek social media website along pen 1 po download po kuna ne Facebook to ho kuna lone ko Instagram WhatsApp pipilong pen ne website series long pen ko pipilone download po nang channel long direct upload chok bangke chok che posidadak pulo athe la bangke pilo la bangke monetize san elarawi pulo la so la sanyat ke claim manel sanyat video ka upload bangke number 2 bangke collection of song from different artists even if you have their permission labang ke lun pangrun po kaprek artist alun alangli tum a permission awe pin pen lason ke chok che pusi thano number 3 bang ke clip of moments from your favorite show edited together with little or no narrative number 3 bang puthulo nangli ning ke hang naya so long ang deng apot ididra pepsi asap o back anta story than thepin mate explain pepin lason ke chok chi pusi than lo son ke monetization e pusi dak top pana number 4 ke content upload many time by other creator anut kaprek a content mate anut kaprek atum kaselam a video content batai upload mithang channel long le pusi pulo son ke monetization ni pusidak than pon lo lasi number 5 promotion of other people contents even if you have their permission number 5 bang puthulo anut kaprek content paklang thu permission mate anut kaprek content paklang thu mate anse se adula champi thu a content nangli jongse permission long pusita claim de ri pusidak than pon lo lasilapu not allowed to monetize ponathu bangke nangli tum ning chibi pa me pensi video bunai nangji kalite mo monetize apply hot siksak dak athek lasi kadogwe phanda chuning rilo lahai rule follow pen claim lo pulote nangli tum channel 100% monetize back po nilimata aprang chini ne non ka chini si non claim lo laso teng pen lasi non bang nili channel ta monetize lo lasi nangni tum hana chuning ri lo claim pa me non monetize back po lasi kona ne ka chini ne ka buji je dolang mate karduji son do pate la comments long pik non nili na reply po la pen lason youtube pen related video nangli tum nong si language ma kachini kangtung dok pulote lada so channel long subscribe if non la pen la so video un an share tha amate la non akimi youtube channel ka akimi ka khuli tum la tunta lang pen mo chini po tamen condition la pen ko epc la so ke claim ngi ma la tunta me chini po la si pin video bang galansing tom kon ko po kadong